It's Impact TV Kuki channel hi tuni avela agenda Manipur Kuki edition result si kaima Seminal Kipgenin nabon chawin lim na kahin nay kini na hi tuni ki holim na diu thupi hi e ho tu adinga I society hen lang I umnaw khovela mobile games ti chu hi mobile hin game ki chip na hin po do pa hin isan gaya I society o chu le hin ko ato kha ham ama merits and demerits isi tuai ki holim na hin nay diu hi in it's like hisiki holim na ding hin ai ho tuni Impact TV Kuki channel studio guest ni yung kikawin basta penin amani su tala na hinaing kating kokoma taw hi nunga Hatnunnem Haokip clinical social worker Amazon Impact TV Kuki channel thalagin lem na kahinay na hi sile abana taw hu golhang Ngamkhlal Haokip relief secretary KSO Imphal Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na kahinay na hi ai laki holim na chu na pan paising o hitin na enjoy ka hin sa ibang chun mobile games merits and demerits aphat som na le aphat som lo na ti hin alhang pin tu nei ho society ti taw na even Kuki society azong hi ga na hi a hile atam zo hi mobile game a hi addict nga sun zan lawa phone hi ime wa ipi bol ham tia le ta hu pi khu chat chat jing na mobile game a ki sim sim jing abdang don tlo ti I bol ta win hi mobile game hen ai le hi mobile game a ki ti ngai le hi mobile game hi ipi ham iti aku na hung kun do ham iti ahung ki pan ham ama history hi golhang Ngamkhlal Haokip min ni hin sai pi thai di mobile game kiti just simple ta aga sai ding azu na ichi the android ni lang iphone ile etia pre-install ki bola ilo le en etia kichoa ilo download ki bola install ki bola kichi mo chuko icham chamba sai ding azu e ho lemon drama sai ding azu echi so mobile games kiti jiang in na echi amas pe nai japan ko pia commercialize hong ki bol pani echi ako na so spread out hong ki bola na mana third party hona anjo over ya so north america langan pa europe asia langan pa si ako na so mobile he abana mana develop hong ki bola tu sangya ehon imu ehon ichi game so he si ako na so pani ongke pan na ahia hile tuin na nunga Hatnunnem command sing kati isi mobile game hi ai ho Manipur se or ai ho Kuki society si sa ki chim hi lo so ai ho sa kham tau zo gam hoin a hin zong a hin po do masat wa chula a hin po do na chung chon wa ama ho zong hi to a hi ki chim wa ama nong cho na ala ma ho hin addiction langa nei lo so management head thimo na abol zidan ki chi phane ai ho Kuki society ti taw na adang zo focus ball daw te ho Kuki society hi chi game ki chi paw hi athang pi na vet da na hi control noya kichi wam control lo noya wam cham chan hin sai thai ji addiction to is a masang win ji mobile game hina na sai ma bang chun e ho sa nga gam khang to ho jong ki chem hina kichep jo new addiction on the rise akitin he ji mobile game addiction hina psychology the mental disturb ma ki koi khata hi ta to e ho society Kuki society alhang pia ga sai ding chun hengi 21st century in phanawe na ai bangin ihindanu to ichondanu hi 21st century negative lang jo ichon win positive lang ichon hi din na mobile game hi aphat na dim set o min he a hin la e ho hin aphat mo na lang in addict lang i win to a hi mobile game apa na scholarship ki mula wa he na mobile game hi ikiche ngwai le ekhan to na laming gi chem le phading a hin e ho hin addiction hin e mangwin ito odi thamdin nei lowin itijun games is in lunglut ta ina itijun thau pumpi lungelu pumpi chu game in mo itijun danji tawin khanto na hitalowin itijun ha san na zo inei do tawi ho Kuki society de in kham tha ho hi hanlang like early 20s late 20s middle 20s ka hapoina atam joi lekha simlang jong ela samtawin physical langi jong ela samtawin abal mental jong hi ala sam che tan he ho Kuki society la pi se dinga chitia hila chen control ibolo tin a hina over ra iman kha o tin a hile thilkat so ma hi ale aphat na zong min asit na zong na hi chi hong ki po do thai hi hi mobile game hi aphat na zong nom te di chuna khoi ma jan asi khat so hin po do lo hil di so ala hi mobile game aphat chom na an ding ka ta sa hi thu hi gol hangam kulal Haokip min aphat chom no hi chom cha na hin ta la thai di game si na sai banga che apa som dinga apa langai man le chom na ko ma chan ko ma chan se dinga se mi bon na ke la hi tia games phat chom da ni wan khan hi ke opinion ka ga sai la chapang khanin amama tu lai chapang hung peng do on
games hong kiche bole hin they are how to say kat familiar he tao so computer lang to hin na as words tia games age jong word so hin sa pau ho hin lang ipi hong le cha ko na familiar hong hi ba games kiche mo hin ka gel dan hin cha they are prone to learn more about computers they are na computer wora hin na absorb ke bol dinga ita absorb chapong holong gel so mindset absorb bol dinga ban teng le tia computer e sa ki heto computer hi lo tu khanga chu tia handicap to wang na laptop ma refresh bol thai thai lo na it's ya chu tia tu lai chapong ho it's the bang game sophisticated ta ho hong ki chi mo wa abandele download abol to yo play store ra ko na cha ko na hong ki che o iga bela mo the mindset khang to amo thinking capacity na amo logical capacity ho ya khang to dinga tia ka gelin che jang le event jang le ki jing e society ho na aban ding le ga ki sai le mobile gamers ho ai le video gamers ho ya apart from ni kha ga sai le kha e-sports adi na e-sports so online competition about it. Yeah, they earn loads and loads of money na in terms of dollar na earnable is like so na online actually bante no live streaming ti khat omin live streaming tele YouTube ma live streaming ki ball game ho ai lo le pitam Twitch ki tiang na Twitch ayong ho live streaming ki ball so hoi ta income generate ball hoi ta ball ho ding a cho annually a jo kulang pe mo mo ai le ichla ya chu phat chom na chu tam ta min na zong bedding ka ta sa hi le ichi phat chom no hoi ai ho Kuki society a khang tha ho ti taw te or mobile game ki chi mo in chi phat chom no hoi ipidinga anai thai lo ham ipidinga aphalo langa chi ipitida phat chom lo na langa na iman ho ham cha nunga Hatnunnem min hin sai kin twa hello new thi se ga chun kha ga jab be le na chi game hong ki chem chapang ho lung lut chapang ho ko IQ jong high hi ve high IQ nevin problem solving skills jong athe mo he na ai le e ho Kuki society chita mo hi bola thailo ham tile e ho hin no sa na addiction ai nei ho he chi addiction a hong ki nei teng le hin professional a lut thailo he na mizo se chu pha in mizo se a phapo chu e ma khona king ma hin chita ma mang chun addiction a hong lut pha le chun mut le to ji jong hetalo ale kha sim design jong hetalo I imaginative jong jo imagination pia chi instant gratification vola dang ji ta ji pha le chun reality ipm imagination ipm difference about zan hetalo na ji e ho Kuki society ipitim tile e ho til e bol khanu hi sumlo na jo emang thei po ne he nop sa na lang im zo se emang ne jing thei te ne bol po ve thiloi na ki jing thei helang mobile game a lung lut pa chun sumlo na ipi ka khan to be na de ham ti chu ngai to le chun khan to nai ki la thein chu hi loin a game a ki chep ta pha nu jo ale kha sim lam mu don talo a game a lung lut pha nu jo imut ding don talo ai hong imut lo pha ule sleep deficit anei pha ule stress apa na anxiety apa na depression ji abona hong ki go phom bal internet abuse e bon do ji tai ji za hi e ho Kuki society ai a phanai thil jo a phai za le na ewang aselang jo ni ha zo ji ve ho ichi aselanga iza pen pau hin ja na say addiction pa chu hin na addiction in the negative side chu hin na ai la hi chi hin golhang Ngamkhlal ko ma ka sai nom chu ichi addiction pa hi inja nunga Hatnunnem se na chu piti de ha bol nom na khatna ai entertainment langa iman ji o hin na ichi entertainment langa iman pau hi entertainment lang hi lowa addiction pa hi aphalanga iman thaina dingwa ipiti bol ngai da se hi apai lang si addiction hi sam khat na di ha negative lang ni chi cha cho ji game so hi aphalanga man di ti le time set ngai time limit khat set pung khat na ki chep le na cha khat chu class 5 6 bel khat chu ama ho chu game ki ha chip nom lai ta na ama pung khat ta bang hi self control na hila pung khat ta bang na ki chep sa mana e chu chu ding lo jon outside na ki chep sa na ama ding la le kha ho ki sim te chu e chu ama ni brain sak na zo he de ai le chu child case hin na in general in ga sai yote chapang chu lang khan inu le pan control thai hin na ai le tu in
alin lang ho ti tao te na upa khang tha ai lo le han ho zong atam zo mo hi addict hu so hi mobile game hi na hi jo hi iti control thai hi ma ho chi eu ga sei ding ai na mi him chu min a hila hi koi ma ching lo hi mi amale ma ki ya do pha ching a hi na chi ei ma chi ka sei dung ri chu mi him khan hin phange ti le self control khan ni nei ngai te hela ni ong sei ta bang time line hi guidance ei ma le ma ki pi ngai na ei ma dinga ipi phacho mam chi ka bole chi pi phadam with dan ke jong chu gaming ka interest ta na game ka interest le pung khatta bang ki cheming ga ti chi ki chepna sung chun lop sa te in ki cheming ga ti aban ke le kan to ding adang ho zom leng phading ai na chu talowin game khap be ki chep mo le anga ajidan taloi ki chep pawin asu boy he na chi game ki chem pa so imagination jong chu high a hi ji imaginative ki hi ji a hi na game ki chep phane a hi la almost 24/7 hours game ho spending bo phale chi hippocampus ki ti brain cell khanina chi learning skill pai chi pa hi asu kha ji nerve ho hong se ji a hi chi ahong set phalo hun mi him khan hin imagination jong bo theitelo no new theory no new skill chom phal mi him khan stagnant hi do je ta along chung pung pu chi game a jong phal a game ki chep dung ri a to hung hing nom jo ta na to la sai ding PUBG ki chem ho ko me thel kap ngan chang ki hilu hin na chu 24/7 ong ki chep phale me thel ta chan kap nom na lu ong nei do ju che phana chu me thel ong kap nom pha ule game a mi a tha ji wa chun mi ki that hen lang ipiti de mi khabe ga ki thale feelings ipiti de chu ho ong gel do pan ju na lai phana hu he tia phat mon na zo ong do ji adik momong na a hile hi point na hin sai na chun hi mobile game PUBG o min na mobile legend atiu hamna game hi tam ta min kei wang chu ka he point gym jong ko ki gym ko point hi iki pau hi additional ho society ha isan ge ha impact aphalo api tam spiritually mentally physically ha itabang bang api tam cha discussion ga nei khomo hi ten hen on hin sai ji society a hi sai le eho te mobile games a mobile gamers ki ti kyong game ki se ti kyong gamer khat ki so mobile gamer ki ai ma addicted ho ga ti le particularly na addicted ho chu ti le te society la ha he amo ding ha sa ka sa ti ti church the Christmas alem home or any kind of social events na actually to ngal ha the mindset in mobile games se ajo the focus I'm boji ti ong le ni to ki bok yong ha ni to communication a ha ka ti je ho society ai back ai chu khat la tam ta la khat chu ka point do no I like this point kin hel neo khat se panin ga se belin chin chi social behavior ki ti mi him hi na chu mi him khat changa hin thelo na social behavior ki ti chi ahung nei ji ta po ve chi gamer addiction hoi na social behavior nei ji ta po vin che ban le alung timo aggressive mindset na aggressive mo luhan han abala a game mo chu ila api ale dum nop mo na je kichep nom je a anula pa that jong om ta na hin na cho ta bangi om impact hitin set om ya dana mila al ha jong le mun khamin ki tungin tin game ani ki chem ta ba mi thu se jong kho sa ta lo akom anaya ipi ham jong hetalo tu kum Maharashtra pasal ni chu PUBG ki chep na lama training ata ali hena bola training ta ali kham dile a game han chu lunglut be sa akoma train hu long the khet pha han loi dai na chidabanga chu immerse hi pha la chun e a dinga long phalo ikom evela huwa dinga long phalo aggressive mindset hi pha le mi to ki hodin ji ong ke ji talo abale problem solving skills ong mang che ji ta na ji unhealthy behavior he it's like an development ki bo do adi momong na hile sai sun spiritually le pitida society ai ga ki khatna wa thu khat ga sai le when church kai na zong na ho in kai na zong atam zo ho in chu ki khomai wanga phone me ta na pulpit langa thui pi ki sayam ti ko man don talo or even meeting to pita khusung weng sungai ho youth la hen la anything meeting ki ko zong la sai pa na sai di khat ki sai langa mi pi ho chon na atam zo chon mobile amazing ichi sai wa hele not only game hello so na message ki thot to alo le phone na hi ma yo si pha na hi
hi chi ibol pau hi iti nga thai diu ham chule hi chi ibol ho hi ya affect ham i society ba hi sai ki society ai GP khát vang hiện nay về na phone kit se min thu se na thu se kidon loi cho Imphal le communication barrier khát vang gì ta ne na khát in EP2 se ham te ngay lo pha le iti ki chep ma khát thu se cho ngay lo pha le EP2 se ham hello pha le mi khát na pan ga ki se son kit le mi khát jon a be zo om jin a sai ba zo om ji chỉ pha le jon kina na ngum do the lung nop mo na ngum do the communication gap ngumji ta na se jo min thu se ya pa na ho ki hil na dim se ngumji he lecture hi han lang bol pit na thu ki sei han lang sermon ki be ben ho le min patin thu se na pa long ko e man ki hil na thei dim se ngumji ne na e wang la hoin sunga phone e tham pha le sermon na min thu ipi thu se ham long ki zatalo akiza lo pha na chu thil tha ki hetalo thil tha ki hello pha na chu kingol che hi thai joy khat ene we na tu ne society in achieve game addict se hi po in mobile addiction ka phenomenon hai lim kila addiction ham ji lim kila addiction of to like chapang neu cha cha khang tha on ha bol na thila ni ma sang lo la mobile choi do lim la apo do ma sang lim kila mun kha achi do lim la hi live in your mobile phone kiti ko ama ho ka nei ta ne ji khang tha ho se jong hi po upi nu pa ho jong hi dim set no win ne na ga se di ho society in ga se le dim so vet nin khat jong o min ne na nu pi upa hen lang khang tha hen la ko hi le 95% hin mi jo sen phone ki choi hin phone choi hi phone a ki choin a phalang e jang ko win ga Google o min Google in research thesis ho don ki ho do thein a hin la e hol hu hi atom ban e hol lu na message o min information ki pe do na he telowin I don't know gossip bon nine any ta ne na cho ta bang society asu khal he jinge ta nangi nung se ma banga cho sermon khat ke bon hen lang lecture khat ki join hen lang ehet na chu kal te hile ipia kan na me join lo chu na sang chu inin thip chanai kyum zo cho phazo kin ne isi chung chang ta gol hang Ngamkhlal in point cham khat hin sai thei so hi se so hi lo ba lai chu mobile game ki sim ko ki chim tu lai hi just phone na khu phone si sa ki chim hi le ho lo chu na online hi pha na chu communication kha jang gam ki ta chu communication kha ram ki pha na sa ki he khalo hon chu ki he taw na hi jiao hi itabang bang boina so kha mi society ba iso point ni tele iso chon etia gamers also a game chon nuk di ajana just not play not just playing na interaction yung ta na kaya jo that leads to addiction ti di ham na etia ko na jo iso to bang games ako na jo etia iho society impact to television addiction is not good na kaya jo mim is indo asay mabang wa jo mim self control jo ngai din na kiti so ba feel ho as apa yung ma si yung ma kisim ngan sang na kaya jo user ho adi ho Kuki society on self control he aza alewan na it's a society negative point pa he so yung kisay point yung point te kati it depends on the user adi na chi chu numei khale pasal kha jong chu tu lai pasal se hi poina ka sa na numei hi atam zoi ti chi ipg dan hama nuga Hatnunnem hi sai ki na gender issue lang wang ka sai no boy na ibom tile game chu numei pasal adinga ki se mai boy mi pizo se dinga ki se mai ati za Hatnunnem papa chu ki se mai jing ani la aki chem ho event na le academic lang ani ki su mo ham a hel lang ani ki su mo ham na addiction ho Joy ahizi ne ewangin game numei aha ki chet zon pasal aha ki chet zon chilai chu hin sai ki le e ho han lang ti taw te na ang lunggel team zap sai we ta pasal ki chip le kilom dom na numei game ki chemang ki chu hi chi asai nom win na hi chi chu he chi ya chu point chu ka hin sai na chi chu sexism hilau di ta pasal dinga ki sem numei dinga ki sem chu chum ele pen khat paper khat ko
may pasal ki lo he na may na tu ding hi pasal tu ding hi kiti lo he tu lai alang pya ga se ding a tu masanga tu makeup tu me ya ding ana ki tu pasal jo makeup bol tai na makeup bol pasal kiti tu homoti na jong a hi de ko ai ya le game tu iti ni me pasal ki khan ya game jong tu ki chem nom pa athanom pa ki chem jing a hi bo alang pya ding a hin mil hang min aza a hi jing chi gender a heading difference boarding wang a hi adi moment a hi le tuin aphat long hong chu tam ta hin sei ta win na chu le ha sat na chu le society wa I to ho jong tam ta hin sei ta win a le tuin hi chi iti bo wa hi a hi le I kha tan thai di ham iti bo wa le kha ba I kha tan thai lo na iti chu thil khat a hin chi aphat na jong tam hi control ti taw na iti control I bol thai di ham family ako na itabang step la ngai ham ai my personal la itabang step la ngai ham society itabang step la ngai ham na longgel dan cham cha cha hin sai ken ke gel dana hi ka opinion ta ga sai la ji chung sang ai parents on la mi no mi pa ho sa sin ji dan he dan mobile games a pura locked up hi sang win la room songa mobile games si a angol sang win amo pam lang ana outdoor games so ni mi no mi pa ni force pihin lang at time mo pihin lang kichi asate kichi feeding ai lo alternate hobbies ka hall pi ana amo physically fit hin di a phone chupura da la di lo na apart from that na is khat mi no mi pa hen lang ai lo la han ho adults ho jang la na ai adinga ki he na ai adinga benefit ki he na is so pam lang ayong itam khat dia involve time itam khat iting ki hom le na as mobile addiction pa he mobile addiction ako na sit na hong pa he na is itam khat ja carb ki bol jong dia no Hatnunnem chi ai comment ken ga gel dan wang na na cha khat chui lo na naw khat chu addict a hi time game a ha ki che ba ne mobile a ha tu wale ti wale mas pen ki hope you te conversation face to face conversation ngai ne na aphat lo na sei pu tin abale time limit pu tin pung ji za chang ge ni ki che bin ti time limit khat tin aban kit nai le outdoor games football thanop na ham basketball ham ke hapoi na outdoor games are in mila itha so chi chui le chun controller up to some point we can minimize it kat the na ai wangin la chita bang hi om be se bo mi khat chu chi therapy professional therapy angai ne bom tele chi mobile game addict hong yo hi drug abuse to ki bang he tu la ga se na bom tele psychologist tham khat chen say na chi game addiction mobile phone addiction cho hi a behavior pattern hi alcohol addiction to ki bange ti ai prove ki bola hi dai to ai adu a ho he jing na addict he ding hi game min drug abuse khat to in ki te ka ading to a ho hi na chi a character hum ki bang ding a ho in ati initial period na yum la layo he to ai addict ta hi nai por initial period na layo hin to hin alternate khat ki ho vai do te avai ge hinai po na alternate khat ki ho te abale professional help seek about him chung chu bolu hitin elo le inu le pa te aga thu ki ngai je na min bol tho oti le chilai chu hin latan na nu le pa te thu ngai di ti bin na hele nu le pa te hi dia da one ama wai cho cha te so thing be ki sei le phone here hu peng lo so na nu le pa te hon thil bol na ko na an het wa an bol lo hi so na chai nu le pa te ko ma bi advice na pi nom han advice to why your parents advice zong hi ti po tin na just suggestion ti daw te ga na suggestion ka na cha te chu phone addict hi da han na tia le amasang win tu e ho hin tu e se cho mu e tho a chom a hi jin na amasangu win nang in jong na cha chu phone a thamdin dei lo wale amasangu jin phone chu aza ading dol ki jang le e ho jong game iki che phale cha te ko ma je naw te ko ma chu ki che min ki ti jong le no na ki che chra hung he na ama ho masangin phone chu only necessities in ki mang hen lang luxury in ki mang ta le chu hin te it's a point as a goal hang Ngamkhlal le bi na sai no parents or suggestion cha te chu phone chu pilo di ti na hi che thing thing ai se le basically na ji ju yin che ju alternate dia cha te phone along lut na chu dia decrease bol sa normal pam lang ana ha pui do de ka ti ke park lang hi ta playing na park
ki ajo chipang ho pra na pui do ani ha lang ball pi khom pi ding phone a hi game yo siu me football badminton lawn tennis basketball bo na me phone a na jo aji jo ta outside a ki chip le ji ojo ki pa zom jo de parents are involved ni na ai parents are ta song zao halang acha te to chung ball home le tu le hichlanga pa chu cut off thai hi ti so hin na aba ne tu lai e khangui ipitien tile ki ve hi achi ta poe na mol kanga ki ve hi achi ta poe ai wanga chu Victorian 21st century chen wanga hi ji ki ve hi ho society la la hen ka ti thoi ne bolam da ti le hoi ki phua thu me me ki nung zui de hi po e ho na 21st century in wangwin character in danu ji 21st century phanai sai po ne je Victorian era in asay anachi pi proverb khat spare the road and spoil the child ati hai na molchuna za anom lole na cha chu aseding he ati jing he ji chu na cha te chu na vai thei pe na naw chu na vai thei pe ning ke vai ka bin chu e jing ke wan ni mo na thing phung zong aneu lai piti da neu cha hi lai khu i on sa na no ma ki on sa thai na mun khana ko na la do mun khana tu thai i dei ke ba hung le ting le tan ha phu lu ti tai lo su upai jing lo ka hi na thil hoi ta kha hin parents wa zo sin jong cha te ho hi aneu lai wa hi hoi ta mol hin bol wa chu le mol man pa zong hi okay inja nunga Hatnunnem dan sai banga chu khat le man zap zap ding na me la amal sa pha zap le atui ji ta banga khna masala ta banga man ji ai le sapang hin ko ho hi ki sim tu thai hi ti chu hi na ai le twin hi chi tun Christmas New Year zong kum 2019 ki chai lam kon zong hi tan na Christmas New Year a zong hi mi atam zoi ti khuto hi na ji su ai ho pitira Christianity adinga thopi khat event khat hi na hi cha hi church kai now hi lo le celebration ni bol now social la ki khop na wa atam zo hi khang tha ho hi kuima zaw ji ta lo so hoin kai zong mobile a me game ki chim or pham khat a bol and then hi si hung ki chai ting la chun piti de ha len kho mang kuima zaw ji ta lo polanga line na to wa mobile phone a me wa game ki sim ho hi cho na hi chi ho i bol no ning wa i pi thu na ha nom khana e ho ki society a youth so to le in general la in sai ham youth so adi dia youth so la particular age group ma youth so kitile Christmas spirit he so me la is a mobile phone a kichi me television is all around the year all around kum lung ke a kichi a tu jonga he Christmas season it la na the sacrifice ball there but he games or phones or keep them aside na chi a jo ilung thimpung pi ichilanga he tia Christmas a dinga ki kon teng le hin til ki gong zo loling ding in na anu na khat chong ding hin chi ya chu youth so ka tem nong na chu ti dan kai adjust I mean advice nong na suggestion nong na chu ile mobile gaming kiti ai lo le social media lang a etia phone to na related ho na jo ha boy pi lo di Christmas spirit o he etia thangko na time na e chi jo ki ha boy le chỉ phone tham na ding phát động loading na và thế lấy họ cái interaction communication yang ding spiritual yang the spirit yang sang ding na Christmas yang healing bangal holding dia cái ai mà cái sự vui thì nó chính là slightly cái mà cái say nom to Christmas kiti season of love akiti ne na the season of love akiti ale na love want to spend coming na lungsit mi family hoi lungsit mi to spend com di na hi na mobile a 24 hours elo na phat atam ro mobile la no sa ile iti ne inkute de na spend com de tam na jisu ki gel hakhat hi ki gel do hite na mobile to important nante game ki chep important nante henge thildang dang to important nante emang let's keep it aside and value our family our religion spiritually azong hakhat e ho ekhan to che ne de ki gel te tu kum ji sei no chule do azong hi ai hoi additional thing hang Kuki chate not only Kuki chate thing la cheng ni atam joi kumai kon le hin thil ki cho ang hi bon nom din na masang lai ju von ni ki cho ben to a hin target atam joi mobile phone ki cho de na Christmas kon le mobile phone ki cho ding hi chi i ki cho wa ko nai cha hi aban ba na evolve fung ki bol hin na khane na bol kha cho ban na iti ti ham ti i chi busy wa hi i chi hi tu kum wa hi mobile phone na cho ta lo diu von hoi von pha phai ni ki cho diu chu le Christmas a ding a gift na
love ati banga so ikilung se pitile not in negative way when we talk about love akititingala it's not only about male and female na love akititingala angle atamin family love nulepa kita love na tam so hi give in a pi wa silang zo hi involve in a hiwa in a boy diu heti so tu ni expert ten ti tau guest ten ya ko ma ten ya ko na suggestion jule thulha ti tau te sungkin ai hi in ai la tu in atsai na zong hi tai na atsai na ding e ho Kuki society jule tu ni hichi discussion ar hin bezo si ho ko ma ipi mobile game sung sang thu a hi ipi bai tha na na nei hanam cham cha hin sai hanam mobile game hi da PUBG kite bang mobile legend kite bang Indian government jong akha in abale gam hal khan jong khai akha na ji hi women akha ham tir aphat lo ja ki kha hi na ja phat lo chu hegu te na ai thei chen ge abale ji ga dinga min wa kha ham tir violent act azaw ja hi chapang jong khu movie vet masanga go 18 under na bet thelo 12 under na bet thelo kiti o mahi chitbang banga chu min akha til kha chu ipibola kha ham ipilai ta chu phamo ham ji ei male ei man understand gu hitin lai pan aphat lo het na wale ha khat ki of guard ha khat hi gidal khinu de ga tino mine ko ham e la game hi ya ki chip de a ki chim me se ki chim de na to sei bang ba na ki chip ding tournament on ball se e-sports on ball se na like PUBG na ban ting le ti ha FIFA ki ti ho na dia phone to phone ki sim te na device to device synchronize ki bola ki sim te dang dang jong nge online sports ball te na bowling che cho chung kilo te na but as long as we maintain the timeline na eding a lut lo na chi cho hoi ta in control na no ya hoi ta isa thele it's very beneficial aphat na lang aman din aphat na lang aman adi mama zingin mobile game hi ahong kisip lo hi a reason ma ahong kisip a hi in aphalo kha chu kui masain a sip lo helding a hin la amang cha ai ho hin aphalowa imanji wa hi to hi chi si nai nei wa hovela thu su ho jong ingai wa hi ai la tu adi sna hi si mobile game PUBG kiti ipp ho ji a hi anu apa that ngama chule a in sunga jong boina so amal ama jong athilam cha ki helawa boina tam ta hi ilhang wa ai lo le hovela gi ngai tan hi jong su nang le kai ko ma so lo thai hi pon in sungwa jong so lo thai hi pon hi ji chun mi sai hat mana khel hi short point ai mal che entunia thu hum ki sei na discussion hum ki nei na chu apha phalo ho zo si su ne het wa alin aneu lo hela ki khel na in nei te diu he ti chu Christmas le New Year hum ki nai to go ma zong mi pi ho zo sin festive hichi Christmas New Year a zong hi pan hoi ta in la diu mobile phone i soi ta lo diu game ho in ki chit ta lo diu phat da involve hi diu but hin lam su le family ai pata involve hi ting wa hi le phat thaina I chan diu so le mobile chu hon isip mo hin mobile chu ho ki control sa lo diu ai hon mobile I control diu heti chu achai na ka se hin tin ki pam he zingin tunia ding agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi chanin aki chai tai chu le tunia panel hung ten izong na chung si hona Impact TV Kuki channel thalangin ki pa thu kain phongin a hi hi tuni program phat chom pi na ho Impact TV Kuki channel official website comment le feedback hin pi thai wa hi tunia ding in hi chan hin aki chai tai muntina bezo si na bon chawin mangpha